abengabuzi ngoba betshela kodwa bebuza ngoba bebona ukuthi indlela sesihambile ibinde kangakanani futhi ibingelula kangakanani. Coming Sunday kuyoba kuhle bazalwane. Yabona khona ingoma ehlatshelele lana ngezinto ebengingaphansi ngoba siyazi ukuthi kunezithembiso zethu Baba ezulwini bazalwane bami Oh my, wow. It's not about money bazalwane, yebo ibizile lokho. Kodwa asiyo bengasikho kwemali. But ngokwehliziyo bazalwane. Ngibonga uDokotela uLilo ukuthi ashaye nasiphatha asingathuli akuzingeli mama bevuka akhumbule ukuthi the journey was long but it was worth it. Amen bazalwane. Webathandwa yengithandayo nokuphatha
ukubingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ulindwa kuhle wakangumede, umntwana kaNkulunkulu ngenzela umzalwane. Haleluya bazalwane. Angisakhumbuli ukuthi sahlangana kanjani, ngangena kanjani, kodwa nje nami ngangena nje ngembongo yenalithi kubona nabazalwane. So ngizele nje lihlale isho ngizele kuphela bazalwane ngaphikisanana ngiyabingelela all protocols of the house observed egameni likaJesu. Haleluya. Sithathe ithuba elihle lokuthi sikubonge Manzuza sahlanganisa lokho ukuthi uthi nje mawuvuka ekuseni kube konke bekhumbulayo ukuthi emhlabeni wonke noma ungasakutholanga i-recognition ekufanele ngabe uyithola, kodwa nje lokhu from the church at large and the body of Christ mawuvuka nje ubona ukuthi abantu bake bahamba nawe bakulalela noma bengasakubonganga abanye bakutelezela ngey'nhlamba. But we just want to say thank you and we appreciate umsebenzi omuhle owenziwe